Qegħdin f'ġirja kontra l-ħin biex insalvaw iż-żona Schengen, kliem il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk fil-konferenza finali tal-Valletta Summit. Mistoqsi mill-ġurnalisti Tusk irrefera għall-aħħar żvilupp fl-Ewropa li juri l-pressjoni kbira li l-Stati membri qed jaffaċċjaw. Tenna li biex tkun salvata ż-żona Schengen li tinsab fi sfida kontra l-ħin irridu jkunu implementati l-miżuri li ttieħdu fil-Valletta Summit u fil-passat. Dan jinkludi t-tisħiħ tal-kontroll tal-frontieri esterni għaliex mingħajr dan ir-regolament Schengen jintilef. Tusk qal li anke f'kooperazzjoni ma' pajjiżi ta' oriġini u transitu. Saving Schengen is a race against time, and we are determined to win that race. We must hurry, but without panic. Dwar il-konklużjonijiet tas-summit, Tusk tenna li l-ebda pajjiż ma jista' jeleb il-fenomenu tal-immigrazzjoni waħdu. Bħal Prim Ministru qal li dan hu biss l-ewwel pass. We are under no illusions that we can improve the situation overnight, but we are committed to giving people alternatives to risking their lives. Minnati għaw il-President tas-Senegal Macky Sall qal li jinsab kuntent bir-riżultati ta' dan is-summit bejn żewġ kontinenti li huma marbuta ġeografikament, storikament kif ukoll fil-kooperazzjoni tagħhom. Tenna li dan is-summit fi spirtu ta' solidarjetà, bilanċ u l-isforz konġut ta' kulħadd wassal għal dikjerazzjoni politika b'saħħitha u li se tkun segwita minn pjantazzjoni li rifletti l-viżjoni komuni taż-żewġ kontinenti. Sall tenna l-importanza tal-iskambju ta' ideat bejn iż-żewġ kontinenti, partikolarment fuq kwistjonijiet komplessi u kontroversjali.